Voin hi July tha ni nung ber ania July ni somthum pakhata hian tun thakalta chunga thil thleng tamjiate han chut let wangwang hian khovel hi aboi nuai mai ani bera Shrileng awanga khovela thizat ringot po antam to hle ani tuilian in ramhrang thranga buaina athena mihring thi le ran le ramsa thi antam emema ramkang awangin ramsa tam tak Australia lama an thiboka lir nging le thlipui awangin bungra tam tak achia leimin awangin mitam tak an thibok India po lir nging le tuilianin nasa takin minti buaya asama pheichuan Indian Air Force 10 tuilian turte chanchua na anthok hial ani heng zongjong hi July thachum hian athleng kimveka chanchin thar atama kantar lang kimseng lo ani bermai ti chuan then khat chuan ahming kan lampo nin om inti to jok hial China in India laga in nudo atum tlat lo hian buaina nasatak min thlena sarkar department tamtak malak na tura machhopte po nukirin Shrileng awanga sum athei anga po khom ania mase China in India border harsatna asiam reng awang hian defense budget ero khoichet thei anilawa Shrileng awanga sum harsatakara ral thuam lam manmo takin label animal molthung ani Financial Express chuan ni zandariat le minute somthum vel khan Ministry of External Affairs chuan China nena aram claim hi topsan to turin ashilti antar langa China chu in nukdok tura ain tiam angin ala in nukdok kimlawani ti ashil bokani Ministry of External Affairs thubuang tu Anurag Srivastava chuan Eastern Ladakh mun tam tak atang chuan anin nukdok toa mase mun then khata anla omreng ani ti asoya harsatna then khat chu chinfel ania mase disengagement hi complete alani lauti apuang bok ani rampani senior commander ten hemi chungchanga hian in biakna anei le dona heta hian azawaya in nudo dantur an soile don ni in tarlan ania rampani te in pona le thohona thatak awangin azawaya in nudo ani thuayang atia Chinese Foreign Ministry thupuang tu Wang Wenbin chuan China le India sipaite le ral thuam ta chu Galwan atangte Gokra le Eastern Ladakh Hot Spring atangte in anin nukdok vektoa ral tritna tur aom to lo ni in asoi bok ani mase rampani thupuang tu te veve hian friction point lian berle anin epna sat na munber pangon so ansoi tel lo veve ani ti antar langa pangon so hi major friction point ania helai mun atanga anin nudo veve lo chuan ngai ngam takin rampani te hi anom theilo veve ani sarkar lam hi chuan in nudo na hi ansoi muanom viau veve zela mase media lam an chak ema wangin ansoi ang ani lo ti ero alang chuak le thauthina major friction point pangon so baka hian depsang po Chinese lam hian anla chuasan lawa left party lamten India sarkar malakna du khoplo na an nei lian hlea Rafale fighter aircraft leina man chungchanga thil fel lo le sumri ral aom ni in an soiboka mase left party te hian officiala thuchu anla nei lo baka an throi tu te thuchuak then khathi chu tarlang ri lo phot ila thudik ani chuan statement anti chua thuai arin om left party ten sarkar andem na po hi alai tak atanga thirpo hian thilom tak ani nalai om ve thaya achan chu officiala sarkar thupuan le atak taka thilni dan ain angthin lo hi ani hemi tichiang em tu chu waiwan in nimin tlai thimhlim vel khan China envoy to India Sun Weidongin nimina athusoi anron tar langa China chuan rampani te in nudo veve hi adua India ram hi kan claim ngai lawa kan ram china kan tol kirani atia an ram chin nia an soya hian an tol kirani chuan pangon sole depsang hi anrama an ngai ti na ani India point anti China akalpui me khitop sana in pona thajok siam le thoise andu ti asoibok ti chuan ni jana vek dar somvel khan the print chuan India in China PLA commander le Indian Army commander te in biak na nei hun tura ruam manna asiam chu adong song du lawani ti anron tar lang boka
an tarlan danin China hian India in rampani te azawaya in nudo na turatana army commander te in biak na nei hun tur arwa manchu apom lawa achan po pangon so atanga in nudo na tur chungchang India hian soipui atum wangni in tarlan ani China People Liberation Army te hian pangon so a kilometer riat lai anthun huaya anda veka Finger 8 atangin anron luta India hian line of actual control hi khoi china nge atia Finger 4 le Finger 8 te hi India hian bordera apom don emmi anti Finger 8 ta PLA ho anin kula Finger 4 a po an position an thak lawa claim in ral thuam le sipai anda claim khret chau ani Mizolal le special thra te khachuan anram chin nia an hriata chuan ral thuam nei thra British ho laka po khan anram hau antina hlea thingamin an beile ta tlom velo lalnu ropui liani chanchin te aropuin angai sanom hle ani mase tuna hi chuan sarkar panhi thupuan le media ten anpuan dan hi ain kal deuh rang mai ani the print chuan ama ka soi external affairs thupuang tu Anurag Srivastava thusoi ronla chuakin heng thusoi ata hian bilateral relationship rampani big te in pona thataka wangin full disengagement ani tu thu asoya hian khoya hian nge rampani te in po taka tho hona awm tin the print hian zona an siam let zui ani hetila hian Nimin Khan China Defense Ministry chuan South China Sea Chinese live fire drill nei mek chu long range bomber ten anzom ve ani ti Nimin Khan an puanga the Financial Express chuan long range bomber te hi H6G le H6K bomber upgrade version te aniti antarlanga heng bomber te hian China in thirkar asiam chapa base nain hetatang hian anthok chuak thindon aniti antarlang bok heng bomber te hian China in South China Sea atuipui claim huam chung zongjong chu munhim atangin akap phak vek don ni in China Defense Ministry hian anpuanga US in dolong rual le athu rual pui ramte in dolong chu mai wapa achantir thuai theidon ni in antar lang bok ani China ani emo US poni se anin vowel dan hi chu lawam thin tak chu ania ma se atak tak hi anthengam lo ni in alang ria US hian election hi hanzo se boruak adang zar mai tura ngai ani lain Al Jazeera chuan ni jan khan US President Donald Trump chuan avoi khatna atan COVID-19 pandemic awangin US presidential election chu sonhlat adu thu asoi chuakani ti antar langa tarlan danin Trump hian tuna vote mel manga thak tura ruam hanna hi ahim tok lovin vote lem aom theidon in ashriata mipuiten diktak le him taka vote thak ani theinan tele mipui himna ngai tua chungin election hun hi sonhlat thei aniam ti in zona anayani tichuan Trump hian US state tam tak chuan ballot ngeya vote thak turin ma an lameka hei hi coronavirus laka invenna atan ahim lo theibok ani atia Donald Trump ba elpui Joe Biden hian April thakhan Trump hian election hi sonhlat atumangti alau thu alo soitoa mase federal election hun hi US Congress in asset ania September tholeni masaberzela in thanna neithin ania US Constitution chuan President thar lak lu na hun hi akum le January tha nilai ni voi thumna nei thin tur ani bok Nizan Dariat Velkhan US House Judiciary Committee Chairman Representative Gerald Nadler chuan President hian ama thunei na mangin election hun hi son theina anei loti asuya US Congress chawin hetianga election date son chungchanga hian thunei na an nei ani ti asoi bok Democrat lamchuan pola nena anchana wangin Trump hian hun thra dang nei belle beisain election hun son hladrot na hi anei niin anpu ve thunga tin athatopa tang an ni boknen US COVID-19 in nasatakin khopui rang anwai mek ti anthrenga President tan chuan ramle mipui himna ngai tua chunga election hun son hladrot na hi om theireng ani chu Democrat hian riain April thakhan COVID-19 chuan lamin President hian election ason hladlo kan bei seitin anlo tong chuak to ani mase hetinga President Berin rotna le zona anei ta ka wang hian US Congress a buk ani nge arin omta
election san hlathi Trump tan po athaber chuangin alang lowa Al Jazeera hian state tamtaka pola chakna chanto na mun asinator te tan chuan apoi theidon ni in an ngaya mase congress a buk ani huna son ani don le don lo chu riat thei ani thuai arin om ani hetianga US election lama thuthar aw mek line video nu nungbera kan tarlan tak ang khan Hong Kong po election machon mai tur ani line son hlatumna aw meka Hong Kong boruak ero hichu adan adang deu rileng wanglam ain karilam hian nena achan lo launa awma wang ni in soi ania Hong Kong mi puite hian China malakna athlopa wang hian an ho hlea hetiang boruak kara hian chuan atling don lo chiang sa ngai ani wayon chuan nimin July ni somthum tlaidar thum khan Hong Konga electiona candidate tura ruatto mase Beijing in rorel na aken ko dan chungchanga dulole social tu mi thanem takchu candidate tan ding thailo turin disqualified aniti anron tar langa heng Hong Kong sarkarin in candidate thailo tura asiam jinga hian democracy rorel na dumm tule Hong Konga democracy activist traber Joshua Wong po atel aniti antar lang telbok Joshua hi thamasa primary vote nei ani po khan ne takin thantlin to ania Hong Kong election lowam tura po hian rin kai berjinga mi ania mase electiona in candidate thailo turin disqualified jinga atel veta ani Joshua Wong hian Twitter lama Hong Kong election kalpui dan pa ngai chu Beijing in achuke mekani atia democracy du tu candidate jongjong ta chu disqualified vek ani trap to aniti atar lang bok line of actual control lama lowlet le lokila US Secretary of State Mike Pompeo chuan China in India achai boirang hian chandang anei lawa India ram bung then khachu aram chung ni turin acclaim ani atia voin July ni somthum pakhat chomandar ko vela waiwani nan tarlan danin Mike hian tuna China ain nuk dok thadu lawa harsatna engengemo chuan lama alati boirang chan po hi chechuak ta se khovel ram dang te hian eng angin nge andon sondon ti hriat adu wangania khovelin adon sondan turchu ataka ache chuawai chuan China leader Xi Jinping hian ahre thai chawang atia tuntheng hian India ramri LSE mun tamtaka online chobrengani atibok Asian Nikkei chuan Chinese general pani in statement siamin China foreign policy kalpui dan chu andulo thu an soi chuakani ti antar langa PLA general pani hian China hian mun tamtaka ama dautu asiam belzela US, UK, Japan, India, Australia tebaka ramdang tamtak China min eptu lisi anom toa engtin nge he boina atang hian kantal chu don tile hetianga mun tamtak atanga epna laka hian China hi ading chuak zolawang antia heng general pani hian President Xi Jinping hian amalak megna hian a step back ani lo chuan China hi kum sangkha jakwa somriat hunlai angvela khan kan step back donani antia bultran thale turin din chua ahar sa le to donani antia munrang ranga ep tu tam takkara hian kandam kho chuak zo don to lo ani anti Xi Jinping a chetvel dan hi antrom puiwak to lo hang viawa weon chuan a general ten andau daltran mek ni in voin khan anta lang boka ram tam tak melma a in siam mek awangin China hi atung ding donin an the to lawa China mangai tu general thren khatten an president malak na hi an thlop theilawa hetianga khovelin min melma en chan hi China foreign policy diglo wangani antia Chinese mi to phot chu engrama ma an tlatlum to lawa president foreign policy hi ram tundin na lam ain China tluk chiat na turani anti niin wayon hian antar lang bok ani Xi Jinping nena he tu thon tu general ta hian an ming an thupa wangin tutenge an ni hriat thei ani lawa mase an statement a hian China malakna mi puiten an hriat mi alo le army lal tele China sarkar how to lok chin chawin an hriat thil then khat an tarlan telnual bok awangin PLA general te an ni ngei ti ero achiang ni in tarlan ani boka chin hia angmaya kolle poisak nei lo kan ni ngai lawa mase president malakna awang hian chutiang chuan khovelin min hmume kani antibok buaina khovel kan jinnaram hi engtin kal zelang mo tin
tun trum atan chuan du tok phot mai la chon chin thar dang nen kan in tong le thuai don nia